Oh, weh. Wah, langsung. Oh, lo. Oh, pucaku. Halalala. Halalala. Oh, lo. Iwake nek kene lho nyandi wae. Walah, pucane. Yo. Oh, lho. Sak pira lho iki. Yo. Deh. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita trip waduk bendo. Berangkat berempat. Yang lain pada sarapan. Kondisi air terkini waduk bendo turun drastis. Parkirannya. Wah, sini tarangan. Tarangan tok. Paune parkirnya nang kono. Gitu aja sementara. Belum kita prepare, langsung gas ke spot. Dan jangan lupa dukungannya, like, comment, share, dan subscribe. Dan terima kasih yang sudah mengikuti channel saya. Oke, gas. Lagi kayak toh. Poin. 3 jari, 2 jari. Kan raksasa. Raksasa wisan ngono kuwi. Ya ning pacal tenan. Lho. Ngono ora kena. Yo. Piran dipateni kamerane kena lho. Telung nyari. Ya. Ya iya lho. Sak mono-mono kuwi lho paling. Cepet ora tau kena. Alalala. Iwak semene-mene iki lho. Nonton YouTube live loh. Oh, ya takduk. Lek bahagia Mas, ora golek iwak gede. Iwak gede bonus. Yang beri bahagia. Laris. Terus.
iwak neh. Alah. Itu sak mene-mene. Bilit iwak. Mendol iki iwake malih. Gabone sik engko kita. Gadut. Oh, kowe iwak sak pira iki? Oh. Oke. Telung nyari lho. Udan. Oh. Yang penting nilak. Nah, lo. Oh, lah. Ini. Benda ya sak mene-mene. Nonton live, Mas. Oh, weh. Wah, langsung. Oh, lo. Oh, pucaku. Alah. Oh, lo. Iwake nek kene lo nyandi weh. Walah, pucane. Oh, lo. Sak pira lagi. Yo. Deh. Yo. Munggah sak pira. Weh. Yo, jane nyukur semene, Mas. 5 jari. Wih. Wis. 5 jari kan. Ikan marah-marah loh. Walah, ada telak. Alah, wis kena dilokok. Ndo. Yo nih. Ayak goreng dibakar ora kobong, Mas. Tumbul nih yo nah. Oh, tumbul dur. Duk iwak neh. Lah. Alah. Iwake malih. Yo nah.
Stop. Oke bro, kita sudah mancing hari ini. Saya berada di tengah-tengah kedung ini. Guys, capek. Masih kesimpulannya benda masih susah meskipun air sudah turun. Urung mapan nih wae. Sepele hasilnya wae do mati. Wae cilik-cilik bro. Loh. Ya nek sing gedhi piro? Loro keh. Oke. Wis gitu aja. Thank you.